Marko Petković stajao je pred ogledalom u svojoj maloj kupaoni, promatrajući vlastito lice dok je brijao ostatke pjene s obraza. U 35 godina njegove crte bile su oštre ali blage, a oči su mu odavale umor koji se skupljao godinama. Pogled mu je skliznuo prema rascijepanome zidu iza ogledala gdje se kroz tanku žbuku probijala vlaga iz susjednog stana. Još jedan kvar koji si nije mogao priuštiti popraviti. Jutarnja svjetlost probijala se kroz tanke zavjese njegove jednosobne garsonijere u strogom centru Zagreba. Stan je bio skroman, gotovo spartanski uredan, stari drveni stol koji je služio i kao radni prostor za pripremu nastave i kao blagovaonica, dvije stolice koje je naslijedio od pokojne bake i krevet koji je istovremeno bio i sofa. Na zidovima su visjele slike koje su mu učenici darovali tijekom godina, dječji crteži koji su mu bili draži od bilo kojeg skupog umjetničkog dijela. Marko je obukao svoju jedinu dobru košulju, onu bijelu koju je pazio kao oko u glavi. Bila je to ista košulja koju je nosio na razgovoru za posao prije 7 godina, kada je počeo raditi kao učitelj u osnovnoj školi Dubrava, u jednom od siromašnijih četvrti Zagreba. Njegovi učenici dolazili su iz obitelji koje su se, poput njega samoga, borile s financijskim problemima. Ali upravo je to bila njegova snaga. Razumio je njihove borbe jer ih je živio na vlastitoj koži. Kava u maloj espresso kuhaliću je počela mrmljati, a Marko je iz ormarića izvadio šalicu koju je dobio kao poklon od razrednika prije 5 godina. Najboljem učitelju pisalo je na njoj zlatnim slovima koji su se tijekom godina već počeli guliti. Uspio je namrsiti čelo dok je nalijevao kavu. Danas je bio dan kada je trebao platiti račun za struju, a novac u novčaniku bio je jedva dovoljan za kavu do kraja tjedna. Sjeo je za stol i otvorio svoju staru torbu, provjeravajući da li je spakirao sve potrebno za današnje satove. Radne bilježnice, olovke koje je oštrilo do kraja, knjige koje je kupovao iz second-hand knjižara jer si nove nije mogao priuštiti. Svaki predmet u toj torbi bio je pažljivo odabran i čuvan, jer je Marko znao da će mu trebati dugo vremena da ih zamijeni. Pogled mu je pao na fotografiju na noćnom ormariću, sliku s fakulteta gdje je diplomirao pedagogiju prije 10 godina. Na slici je stajao s roditeljima koji su se žrtvovali da mu omoguće školovanje. Otac, radnik u tvornici, i majka, čistačica u bolnici, uvijek su mu govorili da je obrazovanje jedino što mu nitko ne može oduzeti. Sada su oboje pokojni, a Marko je ostao sam s njihovim nasljeđem, beskompromisnom ljubavlju prema djeci i nepokolebljivom vjerom u snagu obrazovanja. Telefon je zazvonio, prekidajući njegove misli. Bio je to poziv iz škole. Marko, izvini što te budim ovako rano, čuo je glas ravnateljice gospođe Anić. Imamo problem. Ana Jurković se razbolila i neće moći doći danas. Možeš li preuzeti njezin razred uz svoj? Marko je uzdahnuo. To je značilo dupli posao za istu plaću, ali nije se mogao žaliti. U ovim vremenima svaki posao bio je blagoslov. Naravno, gospođo Anić, bit ću tu za 20 minuta. Hvala ti, Marko. Znaš da se uvijek mogu osloniti na tebe. Marko je zatvorio telefon i požurio pripremiti svoj dan. Uzeo je jaknu koja je vidjela bolje dane. Nekad tamno plavu, sada je bila isprana do sivkaste nijanse. Proverio je svoj novčanik još jednom, 20 kuna. Dovoljno za autobus i možda jedan sendvič, ako bude imao sreće. Izašao je iz zgrade i zakoračio prema autobusnoj stanici. Zagrebačke ulice bile su žive jutarnjom gužvom. Ljudi su žurili na posao, djeca su trčala prema školama, a grad je živio svoj uobičajeni ritam. Marko je promatrao lica oko sebe. Svako izgledalo je poneseno svojim brigama i planovima. Ponekad se zapitao kako bi izgledao njihov život da je napravio drugačije izbore, da je možda završio nešto što bi mu donijelo veću zaradu. Autobus je stigao 3 minute kasno, što je bilo uobičajeno. Marko je ukazao kartu vozaču koji mu je klimnuo glavom u znak poznavanja. Ovu rutu vozio je već godinama i sve stalne putnike je poznao po licu.
Našao je slobodno mjesto blizu prozora i sjeo, promatrajući kako Zagreb prolazi pokraj njega. Škola Dubrava nalazila se u dijelu grada gdje su zgrade bile starije, a parkovi rijeđi. Ali Marko je volio ovaj krajolik. Imao je autentičnost koju nije našao u centru grada. Ovdje su živjeli pravi ljudi s pravim problemima. Djeca koja su znala cijenu svake kune i roditelji koji su radili po 2 posla da bi s većenjem djeci omogućili bolje obrazovanje. Kad je stigao u školu, dvorište je već bilo puno djece. Njihovi glasovi stvaraju simfoniju smijeha i igre koja je uvijek uspjela podignuti Markovo raspoloženje, bez obzira koliko je probleme imao kod kuće. Pogledao je svoj sat. Imao je još 15 minuta prije početka prva sata. Učitelju Marko, čuo je poziv iza sebe. Okrenuo se i ugledao Petra, svojeg učenika iz 4. razreda, kako trči prema njemu. Dobro jutro, Petar. Kako si danas? Dobro sam. Mama mi je napravila sendvič s marmeladom. Dječak je pokazao svoju torbu s ponosom koji je bio dirljiv. Marko se nasmiješio. Petar je bio jedno od djece čiji su roditelji također imali financijske poteškoće, ali uvijek su se trudili da njihovo dijete ne osjeća nedostatak. Marmeladne sendviči bili su luksuz koji su sebi mogli priuštiti samo ponekad. To je fantastično, Petar. Možeš mi reći što ste jučer radili za domaću zadaću? Dok su razgovarali, Marko je primijetio skupinu djece koja se okupila oko nečega u kutu školskog dvorišta. Njihovi glasovi bili su uzbrinuti, a neki od njih su pokazivali prema nečemu što nije mogao vidjeti. Učitelju, tamo je neko dijete koje plače, rekla je Ena, učenica iz 3. razreda. Ne znamo što se dogodilo. Marko je požurio prema skupini djece. Kad se približio, vidio je dječaka od možda 8 ili 9 godina kako sjedi na klupi s licem skrivenim u rukama. Dijete je bilo obučeno u skupu odjeću, dizajner traperice, precizno našivene majica i tenisice koje su izgledale kao da koštaju više nego Markova mjesečna plaća. Ali usprkos skupoj odjeći, dječak je očigledno bio u nevolji. Hej, maleni, rekao je Marko nježno čučnuvši pred dječaka. Kako se zoveš ću? Dječak je podigao glavu. Njegove oči bile su crvene od plakanja, a lice mu je bilo prekriveno suzama. Bila je tu neka elegantna crta u njegovim crtama lica, nešto što je govorilo o privilegiranom odgoju, ali u ovom trenutku bio je samo uplašeno dijete. Luka, promučao je dječak. Zovem se Luka. Luka, lijepo ime. Ja sam učitelj Marko. Možeš li mi reći što se dogodilo? Zašto plačeš? Ne znam gdje sam, rekao je Luka, no val suza se nalio u njegovim očima. Tata i ja smo bili u autu, a onda se nešto dogodilo i sada ga ne mogu naći. Ne znam kako se vratiti kući. Marko je osjetio kako mu se srce steže. Dijete se očigledno izgubilo i bilo je u panici. Pogledao je oko sebe, nikakvih znakova roditelja ili vozila koja bi mogla pripadati ovom dječaku. Luka, možeš li se sjetiti gdje taki mama i tata žive? Možeš li mi dati njihov broj telefona? Dječak je odmahao glavom. Mama je daleko. Ona ne živi s nama. A tatin broj znam ga napamet, ali... Luka je izvadio Žanku mobilni telefon, ali zaslon je bio puknut i uređaj očigledno nije radio. Marko je uzeo telefon i pokušao ga uključiti, ali bezuspješno. Baterija je bila mrtva, a šteta na zaslonu bila je prevelika. Ne brini, Luka, pomoći ću ti da nađeš tatu. Možeš li se prisjetiti kako se on zove? Možda se sjećaš adrese. Tata se zove... Luka je zastao kao da pokušava pronaći riječi. Svi ga zovu gospodin Novak. A živimo u velikoj kući s velikim vrtom. Ima bezvena vrata i fontanu ispred. Markovo srce je opet poteglo. Dječakov opis zvučao je kao opis jedne od luksuznih vila u zagrebačkim predgrađima, mjesta gdje je kvadratni metar stana koštao više nego što je on zaradio u godinu dana. Ali to je bila samo informacija. Dijete je bilo izgubljeno i trebalo je pomoć. Pokušao je zvučati pomirljivo. Dobro, Luka, ja ću ti pomoći da nađeš tatu. Ali prvo, jesi li gladan?
Imamo vremena prije nego što pođu satovi. Luka je klimnuo glavom. Nisam doručkovao. Marko je pogledao svoj novčanik. 20 kuna. Trebao ih je sačuvati za vlastiti sendvič, ali kako je mogao gledati dijete koje je gladni i uplašeno? Hajde, idemo do pekarnice preko puta. Kupit ću ti nešto za jesti. Poveo je Luku preko ulice do male pekarnice koju je poznavao već godinama. Vlasnica, gospođa Marković, bila je starija žena koja je uvijek bila ljubazna prema djeci iz susjedstva. Dobro jutro, učitelju Marko, pozdravila ga je gospođa Marković. Što želite danas? Dobro jutro, gospođo Marković. Molim vas jedan kroasan s maslacem za ovog dečka i možda jedan osijek mlijeka. Marko je proučio cijene na tabli. Kroasan je koštao 8 kuna, a mlijeko 5. 13 kuna od njegovih 20. Ostat će mu 7 kuna za ostatak dana. Evo, rekao je pružajući novac gospođi Marković. Hvala vam. Luka je uzeo kroasan s vidljivom zahvalnošću. Hvala učitelju Marko. Vratili su se u školsko dvorište gdje je Marko pokušao saznati više informacija o Lukinom ocu. Pošto je zvono najavilo početak nastave, Marko je odveo Luku u kabinet ravnateljice. Gospođo Anić, rekao je, imamo situaciju. Ovo dijete se zove Luka i izgubilo se. Njegov telefon ne radi, a ne možemo locirati njegove roditelje. Ravnateljica je pogledala Luku s brigom. Drago mi je, Luka. Koliko imaš godina? 9, odgovorio je Luka tiho. A u koju školu ideš? Luka je spomenuo ime privatne škole u Gornjemu gradu, jedne od najskupljih ustanovi u Zagrebu. Gospođa Anić i Marko su izmjene pogled. To je objasnilo skupu odjeću i općenito utisak o dječakovu socijalnom statusu. Potrudit ću se kontaktirati tu školu, rekla je ravnateljica. Možda tamo imaju informacije o njegovim roditeljima. Marko, možeš li ga držati sa sobom danas? Znam da imaš i Anin razred, ali... Naravno, przio je Marko bez razmišljanja. Luka može biti sa mnom. Ostatak jutra proveo je s Lukom pored sebe u razredu. Dječak je bio tih, ali pažljivo je promatrao nastavu. Markovi učenici bili su znatiželjni povodom novog djeteta, ali Marko im je objasnio da je Luka njihov gost za danas. Tijekom pauze za odmor, Luka je pridošao Marku. Učitelju Marko, zašto su djeca ovdje drugačija? Drugačija kako, Luka? Pa, oni nemaju skupe stvari poput mene, ali izgledaju puno srećniji. Marko je seo pored Luka na klupu u školskom dvorištu. Luka, sreća ne dolazi od skupih rzeči. Ova djeca srećni su jer imaju jedni druge, jer uče i igraju se zajedno. Možda njihove obitelji nemaju puno novca, ali imaju ljubav. Moj tata uvijek je na telefonu, rekao je Luka tužno. Uvijek radi. Ponekad mislim da bi bio srećniji da imam prijatelje poput ove djece. Siguran sam da te tata voli, Luka. Odrasli ponekad rade puno jer želi osigurati najbolje za svoju djecu. Luka je klimnuo, ali u njegovim očima bilo je nešto dublje. Samoća koju novac ne može poplaviti. Poslije podne, gospođa Anić je pozvala Marka u svoj kabinet. Marko, kontaktirala sam privatnu školu. Luka tamo ne ide. Također sam nazvala policiju. Imaju dojava o nestalom djetetu, ali opis se ne poklapa s Lukom. Marko je osjetio kako mu želudac pada. Što to znači? Znači da još uvijek ne znamo tko je ovaj dječak i gdje su njegovi roditelji. Policija će poslati nekoga da razgovara s njim, ali za sada moramo ga čuvati. Što ako njegovi roditelji ne budu pronađeni do večeri? Morat ćemo kontaktirati socijalnu službu i Luka će možda morati prenoćiti u udomiteljskoj obitelji dok ne riješimo ovu situaciju. Marko je pogledao kroz prozor prema dvorištu gdje je Luka igrao košarku s nekoliko djece iz njegova razreda. Prvi put danas dječak se smiješio. Gospođo Anić, mogu li ga onda povesti kod sebe? Ipak dječak je proveo dan sa mnom i mislim da mu je pri meni ugodno. Ravnateljica je podignula obrve. Marko, to je velika odgovornost. Ako se pojavni njegovi roditelji i pošto se neću našali razloge, razumijem Raske, ali pogledajte ga, smije se po prvi put danas. Ne želim da završi u nepoznatoj kući s nepoznatim ljudima kad je već prošao kroz toliko stresa.
Gospođa Anić je duboko uzdahnula. Dobro, ali policija mora biti informirana o tome gdje će dijete biti i socijalna služba također. Naravno, kad je škola završila, Marko je prišao Luki. Luka, još nismo uspjeli pronaći tvoga tatu. Želiš li se doći kod mene kući tonight? Imam mali stan, ali siguran je i čist. Lukea su oči se rasvijetlile. Mogu li stvarno? Možeš, ali prvo idemo u trgovinu. Trebam kupiti nečega za večeru, a ti možeš odabrati nešto što voliš jesti. Na putu do trgovine, Luka je bio žojević kišiji nego prije. Počeo je postavljati pitanja o Marko Live, o školi, o njegovim učenicima. Učitelju Marko, zašto ste postali učitelj? Zato što volim djecu i vjerujem da obrazovanje može promijeniti život. Moji roditelji su se žrtvovali da bi mi omogućili školovanje. I sada želim to isto učiniti za drugu djecu. Ali ne zarađujete puno novca kao učitelji, zar ne? Marko se nasmiješio. Ne, Luka, ne zarađujem puno, ali ima reci koje su važnije od novca. Kao što su? Kao što je gledati dijete kad konačno razumije težak problem, ili kad mi dijete pokaže crtež koji je napravilo za mene, ili kad sretnem svoje bivše učenike na uži i vidim da su postali dobri ljudi. U trgovini Marko je sanirao svaku kunu. S ovih kuna koje su mu ostale, mogao je kupiti tjestenina, paradajz u konzervi, malo sira i bred. Luka je htio dodati čokoladu u košaru, ali kad je vidio kako Marko broji novac, tiho ju je vratio na policu. Ne treba mi čokolada, rekao je. Marko je primijetio dječakovu geste i osjetio kako mu se srce steze. Luka, možeš uzeti čokoladu ako li? Ne, stvarno je u redu. Mislim da je važnije da imamo dovoljno za večeru. U ovom trenutku Marko je shvatio da je ovaj dječak uprečo svu svoju privilegiranu pozadinu naučio nešto važno, vrijednost i poštovanje. Možda više ne ga je potekao iz njegova okruženja, već iz nečega dubljeg. Kad su stigli u Markov stan, Luka je bio tihi dok je promatrao skromni prostor. Ovdje živi samo vi? Pitao je. Da, samo ja. Nije veliko. Nije, ali but je dom. Dok je Marko spremao večeru, Luka je sedeo za stolom i crtao na komad papira koji javljajeca Marko dao. Ego crtež prikazivao je školu s puno djece koje igr se u dvorištu, a u središte je stao visokojio Mika s napisom Učitelj Marko. Ovo je lijepo, Luka, rekao je Marko kad je vidio crtež. Vi ste dobar čovjek, učitelju Marko. Mama mi je uvijek govorila da tuga prepoznam dobre ljude. Gdje je tvoja mama, Luka? Dječak je zastao, olovka ju je zaista tremjela u ruci. Mama je umrla kvando sam imao 6 godina, bio je automobilske nesreće. Marko je osjetio kako mu eto dah zastaje. Žao mi je, Luka. Tata je poslije toga postao to drugačiji. Podstao je puno raditi i ponekad izgleda tako tužan. Mislim da sebe krivi što nije bio u autu s mamom. The weight of the dečakove priče srčoala je Marka. Ovdje nije bilo samo izgubljen dečak. Ovo je bilo dijete koje sebe nosio dublj bol i koje javljajeca tražilo rozpočce i sigurinost. Luka, sigur sam da te tata volove očin puno. Ponekad odrasli iskazuju svoju ljubav tako što tiše puno trud da obezbedi njima koje volim. Znam, rekao je Luka, ali ponekad bih najražije da prosto budemo zajedno, da igramo video igre ili da idemo u parku kao što rade ostala djeca. Marko je podao Luki tanđur testenina. Možda kad ga nađemo, možeš mu to reći. Tijekom večere Luka je postao pričljiviji. Raskazao je o svojoj velikoj kući, o psu koji se zove Rex, o tome kako je voli čitati knjige, ali kako nema puno prijatelja jer idiot u privatnu školu kjer su ostala djeca sištu iz bogatih familije, ali nisu zaista za interes za njega. Ponekad mislim da bi me voljeli manje da nemam skupe stvari, rekao je. Istinska prijateljstva ne zavise od toga koliko novca jat, odgovorio je Marko. Ova djeca iz škole me ne poznaja zaradi jog što imam ili nemam. Vole me jer sam njihov učitelj i jer o njima brinem. Depoj večere Marko je pripremio svoj krevet dla Luku, a sam je otišao da spava na sofi. Luka je bio protestirao, ali Marko je insistirao.
Добро вече, учителю Марко, рекао е Лука као ја из кревета. Добро вече, Лука. Ако требаш нешто током ноќи, само ме позови, учителю Марко. Да, хвала вам што сте ме помогли данас. Ниедан од моих татиних пријателја не би учинио оно што сте ви. Марко ја усетио како му срце набрекаге од емоcije. Сваки би то учинио, Лука. Не би, веќе сам то искусио. Те риджечи остале с Марком док е лежал на Софи, гледајучи тавник своје гарсониере. Јаки тип живота е води ово дижете да е сосигуран да људи помажу само оне кои могу нешто да ти узврат. Через полноќа Марко ја чуо тихе громлас из кривета, устао ја и видио да Лука плаче у сну. Пришао ја и нежно ја положио руку на дечакова ралја. Шт, Лука, све е у реду, безбедан си. Лука се пробудио, се ме пуне суза. Санџао сама му, шаптал же. Хочеш да му кози со њој? Лука е климнуо главом, а Марко е седао на веч кревета поред njega. Мама е била најлепша жена на свиету, пачео е Лука. Имала е дугоплаву косу и смијала се све вриеме. Волжела е да црти са мном и да мълчита приче пријед спавање. Када е умрла, куча е постала нека тиха. Тата никад више nije довео никога кучи и ја понекад заборавај како е njezin смех звучал. Марко ја усетио сузе како му навиру на очи. Сигуран сам да е била чудесна мајка, Лука, и сигуран сам да е поносна на тебе. Мислите? Знам то. Видим да си добар и паметан дечак и тој е најболжи поклон кој можеш дати njenom сетчанџу. Лука се поново настерио у кревет, али овај пут изгледал е мирнiji. Учителю Марко, ако ме тата не пронаđe, могу ли устати код вас? Питање га е погодило по пут ударца. Лука сигурно да чхете на чи, али док се то не догоди, безбедан си са мном. И пак, што ако не жели да ме надже? Што ако сам ја разлог што е он тужан? Лука никад не размишљај тако. Ниједан отац не би престал тражити своje дите. Твој тата те воли, чак и ако то понекад не покажаже на начин како ти желиш. Сутрадан ујутро, Марко се пробудио од звука собственог телефона. Било е 7 саци, а позив е био од непознатог броја. Здраво, одговорија поспаво. Говорили са Марком Пекцовичем. Чуо е дип, службени глас. Да, говорите. Овде е полицијски инспектор Стевич. Информисани смо да се код вас налазе диете кој се заван Лука. Можемо ли дочи до вас? Марково срце се убрзало. Наравно, дали сте пронашли негове родители? То е компликовано. Биче му код вас за 20 минути. Марко е пробудио Луку и објаснио му ситуацију. Дјечак е изгледал узбуџено, али и забринуто. Јесу ли нашли мог тату? Не знам, Лука, али полиција жели разговарати с нама? Кад су полицајци дошли, повели су со собом жену из социјалне службе, сви су изгледали узбилно. Господин Петкович, рекаоше инспектор Стевич, треба му разговарати с вама приватно. Марко е рекао Луки да сједне од другом диелу стана и да пушча музику на радио док одрасли разговарају. Господин Петкович, ситуација е компликуванија него што смо мислили, почео е инспектор. Ово диджете се заиста зове Лука Новак и он се заиста изгубио јуче, али, потакнуо е Марко. Негов отац е Владимир Новак. Име е Марко звучало познато, али nije могал да се сити одакле. Господин Новак е еден од најбогатијих људи у Хрватској, наставила е социјална радница. Власник е неколико великих компанија и има приватно богатство кое се проценџуе на неколико стотина милиона куна. Марко ја усетио како му се свет врти. Ви шоте да е Лука син милиардера. Тоа е правилно. И он ја не стао јуче поподне кад се негов возач срушио због здравствених проблема тиден с вожње. Господин Новак ја ангажувал прајвате детективе, полицију и опонудио ја награду од 500.000 куна за информација која воде до сина. Марко е погледал према диелуста на где е Лука седио, певајучи са радием. Било е незамисливо ово мало диете кое се игро с неговим ученицима, кое е јело јефтин круисан и спавало у неговом кревету, било е неслухидник еднок од најбогатих људи у земји. Звали смо господина Новака,
nastavio je inspektor. Dolazi ovamo. Kada? Za pola sata. Poglavlje Dvugi Marko je sjedio na svojoj staroj sofi, promatrajući Luku koji je još uvijek nesvjestan dramatičnih događaja koji su se odvijali oko njega. Dječak je listao jednu od Markovih starih knjiga, povremeno pokazujući slike i pitajući o riječima koje nije razumio. Bilo je nešto surrealno u ovoj sceni. Sin jednog od najbogatijih ljudi u Hrvatskoj, u skromnoj garsonijeri učitelja, potpuno zadovoljan najjednostavnijim stvarima. Gospodin Petković, rekla je socijalna radnica, gospođa Kovač, moramo vas pripremiti na ono što slijedi. Vladimir Novak je poseban čovjek, vrlo utjecajan, vrlo zahtjevan. Vjerojatno će biti emocionalan kad vidi sina, ali možda će također imati pitanja o tome kako ste se skrbili za njega. Inspektor Stević je dodao, gospodin Novak je također spomenuo da će htjeti razgovarati s vama privatno nakon što se ponovo susretne sa sinom. Marko je pogledao sat na zidu. Za 15 minuta njegov tihi, predvidljiv život će se promijeniti zauvijek. Osjetio je nervozu koja mu se širila kroz tijelo, ali istovremeno i neku vrstu mira. Bio je siguran da je postupio ispravno, bez obzira na to tko je Lukin otac. Luka, pozvao je nježno, možeš li doći ovamo na trenutak? Dječak je ostavio knjigu i prišao. Da, učitelju Marko. Luka, policija je pronašla tvog tatu. Dolazi po tebe. Lukove oči su se rasvijetlile, ali u njima je također bilo nešto drugačije. Možda strah, možda nervoza. Stvarno? Dolazi ovdje? Da, za nekoliko minuta. Luka je zastao, pogledavši oko sebe po stanu koji je prošle noći bio njegov siguran utočište. Učitelju Marko, hoću li vas još vidjeti nakon što me tata odvede kući? Pitanje je probolo Markovo srce. Nadam se da hoćeš, Luka. Ti si uvijek dobrodošao ovdje. I dalje ću moći doći u vašu školu. Marko je izmijenio pogled s policajcem i socijalnom radnicom. To će ovisiti o tome što tvoj tata želi, Luka. Neugoda u sobi postala je opipljiva. Svi su znali da će dijete koje pohađa privatnu školu u Gornjem gradu i živi u luksuznoj vili vjerojatno imati vrlo malo prilike da nastavi druženje s učiteljem iz Dubrave. Zvuk automobila koji se zaustavljao ispred zgrade prekinuo je napetu tišinu. Inspektor Stević je pogledao kroz prozor i klimnuo glavom. Stigao je. Koraci na stubištu bili su čvrsti, odlučni. Marko je mogao čuti kako se neko brzo penje prema 3. katu. Kad je kucanje na vrata konačno odjeknulo, bilo je glasno i snažno. Inspektor Stević je otvorio vrata, a Marko je prvi put ugledao Vladimira Novaka. Čovjek je bio visok, vjerojatno početkom 40-ih, s oštrim crtama lica i sjedom kosom koja je bila savršeno uređena usprkos tome što je očigledno žurio. Nosio je skupi tamno plavi odijelo koji je vjerojatno koštao više od Markove godišnje plaće. Njegove oči, međutim, govorile su priču koju novac nije mogao sakriti. Bile su umorne, zabrinute i pune nevjerojatnog olakšanja. Luka, usuknuo je Vladimir kad je ugledao svog sina. Tata! Luka je potrčao prema ocu, a Vladimir ga je zgrabio u zagrljaj koji je bio toliko snažan da je Marko pomislio da možda neće nikad pustiti svoje dijete. Sine, sine moj! Šaptao je Vladimir, njegova glava zavivena u Lukovu kosu. Mislio sam da sam te izgubio. Marko je promatrao ovu scenu i osjetio kako mu se grlo steže od emocije. Bez obzira na sve što je čuo o Vladimiru Novaku, ovdje pred njim stajao je jednostavno otac koji je mislio da je izgubio najvažniju stvar u životu. Oprosti mi, tata, mrmljao je Luka u očevo rame. Znam da si bio zabrinut. Nikad se ne ispričavaj što se dogodilo nešto što nije tvoja krivnja, rekao je Vladimir, držeći sina na naručja, iako je Luka bio gotovo previsok za to. Najvažnije je da si siguran. Vladimir je konačno podigao pogled i ugledao Marka. Njihovi pogledi su se susreli i Marko je mogao vidjeti kako Vladimir procjenjuje situaciju. Siromašnu garsonijeru, skromno odjevanog učitelja,
jednostavnost koja je bila u potpunoj suprotnosti s njegovim vlastitim svijetom. Vi ste gospodin Petković, pitao je Vladimir pristupajući s lukom još uvijek u naručju. Jesam, Marko Petković. Vladimir je spustio luku i pružio ruku Marku. Njegov stisak bio je čvrst, siguran. Vladimir Novak, ne mogu vam dovoljno zahvaliti na tome što ste se pobrinuli za mog sina. Bilo je zadovoljstvo, odgovorio je Marko iskreno. Luka je izvanredno dijete. Je li vam stvarao probleme? Znam da može biti zahtjevan. Marko je pogledao Luku koji se držao uza oca, ali gledao je prema Marku s očima punim naklonosti. Uopće nije stvarao probleme, bio je savršen gost. Vladimir je pogledao oko sebe po stanu, uzimajući za sve detalje. Marko je mogao vidjeti kako mu pogled zadržava na raspucalom zidu, staroj sofi, skromnom kuhinskom kutu. Ali u Vladimirovim očima nije bilo prezira. Bilo je nešto drugačije, nešto što je izgledalo poput poštovanja. Luka mi je rekao da ste ga nahranili i da je spavao u vašem krevetu, rekao je Vladimir. Da, htio sam da se osjeća sigurno. A gdje ste vi spavali? Na sofi. Nije bilo problema. Vladimir je ponovno pogledao sofu, staru, iznošenu, očigledno neugodnu za spavanje. Gospodin Petković, možemo li razgovarati privatno? Inspektor Stević je preuzeo inicijativu. Luka, želiš li doći sa mnom i gospođom Kovač u auto? Možemo pustiti radio dok tvoj tata i učitelj Marko razgovaraju. Luka je pogledao između svog oca i Marka, očigledno osjetivši napetost u zraku. Hoću li ponovno vidjeti učitelja Marka? Vladimir je zastao. Razgovarat ćemo o tome, sine. Kad su ostali sami, Vladimir je ponovno prošao pogledom po stanu. Zatim je sjeo na jednu od Markovih stolica, a Marko je uzeo drugu. Gospodin Petković, počeo je Vladimir, moram vam biti iskren. Moj početni instinkt bio je doći ovdje, uzeti sina i otići. Ne zato što mislim da ste učinili nešto loše, već zato što ovo nije svijet u kojem se moj sin kreće. Marko je klimnuo, pripremajući se na ono što će slijediti. Ali, nastavio je Vladimir, dok sam se vozio ovamo, Luka mi je preko telefona opisao kako ste se ponašali prema njemu. Rekao mi je da ste ga nahranili unatoč tome što očigledno nemate puno novca. Da ste mu ustupili svoj krevet. Da ste mu objasnili zašto su njegova djeca iz vaše škole drugačija od njega, ali ne na način koji ih omalovažava. Vladimir je ustao i prošetao do prozora koji je gledao prema školskom dvorištu. Moj sin mi je također rekao nešto što me vrlo zabrinulo, nastavio je. Rekao je da njegovi tatini prijatelji ne bi učinili ono što ste vi učinili, da oni pomažu samo onima koji im mogu nešto dati za uzvrat. Marko je osjetio kako mu se želudac steže. Gospodin Novak, Luka je prekrasno dijete. Svaki bi ga trebao... Ne, prekinuo ga je Vladimir, okrećući se od prozora. Ne bi svaki, i to je moja krivnja. Vladimir je sjeo nasuprot Marku, ovaj put bliže. Gospodin Petković, mogu li vam ispričati priču? Naravno. Rođen sam u obitelji koja nije imala ništa. Moj otac je bio radnik u tvornici, majka je čistila stambene zgrada. Odrastao sam u stanu sličnom ovome. Vladimir je pokazao oko sebe, možda čak i manjem. Marko je bio iznenađen ovim priznanjem. Kada sam imao 22 godina, osnovao sam svoju prvu tvrtku. Bila je to mala informatička firma. Radio sam 18 sati dnevno, 7 dana u tjednu. Spavao sam u uredu jer si nisam mogao priuštiti stan. Jedinstava stvar koja me držala je bila želja da se nikad ne vratim u siromaštvo. Vladimir je zastao gledajući svoje ruke. Uspjeh je došao brže nego što sam očekivao. Tvrtka je rasla, zarađivao sam više novca nego što sam mogao potrošiti. Upoznao sam Lukovu majku, prekrasnu ženu iz dobre obitelji. Oženio sam se, imao sina, kupovao sve skuplje automobile, veće kuće, poskuplje odjeću. Ali negdje na tom putu izgubio sam onaj dio sebe koji je znao što je stvarno važno. Počeo sam vjerovati da novac može riješiti sve probleme. Da ako imam dovoljno novca,
Luka neće nikad biti povrijeđen, nikad neće oskudjevati, nikad neće proći kroz ono kroz što sam ja prošao. Vladimir je pogledao Marka direktno u oči. Kad je moja žena umrla u automobilskoj nesreći prije 3 godine, moj svijet se srušio, ali umjesto da se približim sinu, ušao sam još dublje u posao. Mislio sam da ako zaradim još novca, kad izgradim još veću tvrtku, nekako ću moći zaštititi Luku od bilo kakvog bola. To je razumljivo, rekao je Marko tiho. Je li? Jer rezultat je bio da sam odgajao dijete koje ne poznam. Luka ima sve što novac može kupiti, ali ne znam njegova omiljenu boju, ne znam što voli čitati. Ne znam čak ni sviređa li se s drugim djecom, jer ga vozimo svugdje privatnim automobilom s vozačem. Vladimir je ustao opet, ovaj put krećući se prema Markovom noćnom ormariću gdje je stajala fotografija s fakulteta. Ova fotografija, rekao je, uzimajući je, ovo su vaši roditelji? Da, umrli su prije nekoliko godina. Izgledaju ponosno. Bili su, žrtvovali su puno da bih mogao studirati. A vi sada živite ovdje, s ovom plaćom, zato što vjerujete u obrazovanje. Da, Vladimir je vratio fotografiju na njezino mjesto. Gospodin Petković, moj sin je za 18 sati s vama naučio više o životu nego što je naučio za 3 godine sa mnom. Marko nije znao što reći. Luka mi je rekao da su djeca u vašoj školi sretnija od njegove, unatoč tome što nemaju skupe stvari. Rekao mi je da ste objasnili da sreća ne dolazi od materijalnih dobara. To je lekcija koju sam zaboravio negdje na svom putu. Vladimir je sjeo nazad na stolicu. Također mi je rekao da ste potrošili svoj novac, vjerojatno jedini novac koji ste imali za dan, da biste mu kupili doručak. Je li to istina? Marko je klimnuo glavom. Zašto ste to učinili? Jer je bio gladan. Ali to nije bio vaš problem. Svako glad dijete moj je problem. Vladimir je zastao dugo, promatrajući Marka kao da ga vidi po prvi put. Gospodin Petković, htio bih vam učiniti ponudu. Ponudu? Htio bih vas zaposliti. Marko je bio sasvim iznenađen. Gospodin Novak, uvjeravam vas da nije potrebno. Molim vas, pustite me da završim. Vladimir je podigao ruku. Ne kao nagradu za to što ste učinili, već zato što vidim nešto u vama što moj sin očajno treba. Ne razumijem. Htio bih da postane Lukin privatni tutor. Htio bih da dođete živjeti u našu kuću, da učite Luku ne samo školske predmete, već i one lekcije o životu koje ja sam zaboravio kako predati. Htio bih da mu pokažete što znači biti dobar čovjek. Marko je bio šokiran. Gospodin Novak, ja ne znam. Plaća bi bila 10 puta veća od one koju sada primate. Imali biste svoj apartman u našoj kući, vlastiti automobil, potpuno zdravstveno osiguranje. Ali što je još važnije, imali biste priliku stvarno uciplivati na Lukovo odrastanje. Marko je pogledao oko svog malog stana, mjesto koje je bilo njegov dom zadnjih 7 godina, koje je predstavljalo sve što je postigao vlastitim trudom. Gospodin Novak, ovo je vrlo velikodušna ponuda, ali moji učenici u školi Dubrava, oni me trebaju. Neki od njih nemaju nikoga drugim koji bi im pomogao. Vladimir je zastao, a zatim se nasmiješio. Prvi put otkad je ušao u stan. Gospodin Petković, ovo što ste upravo rekli samo potvrđuje da ste pravi izbor. Također mi potvrđuje da ste točno tip čovjeka kojem mogu povjeriti svog sina. Vladimir se ponovno okrenuo prema prozoru. Što ako vam kažem da ne morate ostaviti svoju školu? Što ako organiziramo da Luka pohađa vašu školu umjesto privatne? Što ako i mi pridonesimo toj školi, obnovimo učionice, kupimo nova nastavna pomagala, mogućimo štipendije za djecu koja ih trebaju? Marko je osjetio kako mu srce ubrzava. Vi biste to učinili. Učinio bih to jako voljan. Možda je vrijeme da se moj novac koristi za nešto smisleno, umjesto samo za skupljanje još novca. Marko je pokušao procesirati sve što je čuo. Gospodin Novak, trebam vremena razmisliti. Naravno, Vladimir je ustao. Ali prije nego što decidirate, želim da vidite nešto. Vladimir je izvadio telefon i pozvao nekog. Možete li doći gori, molim? Da, sada. Za nekoliko minuta
Врата su se otvorila i ušao je čovjek u odelu sa debelom fasciklom dokumenata. Ovo je moj poravni savjetnik, objasnio je Vladimir. Gospodin Petković, htio bih da ju vidite nešto što će možda pomoći u vašoj odluci. Pravni savjetnik je otvorio fasciklu i izvadio nekoliko dokumenata. Gospodin Petković, rekao je pravnik, gospodin Novak je noć promislio o nečemu što bi hteo da učini. On osnivanje ustanovu, fond za obrazovanje koja će pružiti stipendije siromašnoj deci na celoj Hrvatski. Marko je uzdignuo obrve. Fond će imati početni kapital od 50 miliona kuna, nastavio je pravnik, i vi biste bili imenovani kao neposredni direktor. Marko je osjetio kak mu se kala utresti pod nogram. To je neverojatno, ali osjećate se nespremnim, rekao je Vladimir. To je normalno i zato postavujem ovu ponudu u fazama. Vladimir je seo ponovu, ovaj put direktno pored Marka. Prvi korak, dođite s nama kući danas, samo na jedan dan. Vidjeti kako živimo, pokusajte shvati što Luka istično treba, bez obuda veza. I zatim ako želite možete početi kao Lukin tutor 3 dana u nedjelji dok i dalje radite u školi. Vidjeti kako tova funkcioniše. A fond? Fond će čekati. To je mogućnost koja će ostati otvorena nezavisimo o tome što vus odlučite o poslu kao tutor. Marko je pogledao oko stana opet. Ovaj razgovor se subitija tako brzo da nije mogao potpuno obrabotiti sve što se dešava. Gospodin Novak, zašto je ovo toliko važno za vas? Vladimir je bio tihi za trenutak, zato što sam učeskao da sam dao sinu sve osmak od nuhvair što je najvažnije. I to je przykład kako biti dobar čovek, kako hvajti prema others, kako ceniti site one strku gdje se ne može kupiti novcem. Vladimir je ustao i pošao prema vratima. Podrumajte u mojoj ponudi, gospodin Petković, ali znajte da je ova ne samo o meni ili o Luki, to je u svoj deci kojoj bismo mogli pomoći, agar radimo zajedno. Kad je Vladimir izišao po sina, Luka je potrčao nazad u stan. Učitelju Marko, usuknuo je. Tata kaže da možemo ići u našu kuću i da možete vidjeti moj sobu. I reka što možete doći na večeru. Marko je pogledao Vladimir koja se stalo u vratima, smešeći se suptilno. Što kažete, gospodin Petković, pitao je Vladimir. Samo jedna večera, bez obveza. Marko je pogledao Luku čije oči bile pune uzbuđenja i nade. Zatim je pogledao Vladimir koji to učigled čekao odluku koja će возможно promijeniti sve njihove živote. Jedna večera, rekao je konačno. Bez obveza. Luka je zasukvao od radosti i pritrčao da se zagrli s Marko. Ovo će biti najbolja večera i kad, rekao je. Dok su se spremali da zapovidu, Marko je vzeti jednu posljednju pogledaj na svoj skromni stan. Nije znao da li se razvraća od mjestotu kotore je bilo njegov dom 7 godina, ili da li korača je prema nešto što će promeniti ne samo njegov život, već i živote mnogo otrus ljudi. Jedno je znao siguru, bez obzirom na to što se dogodi na rednih sati, njegov život više nikad neće biti isti. Poglavlje 3. vožnja prema Vladimirovoj kući bila je putovanje u potpuno drugačiji svijet. Marko je sjedio na stražnjem sjedištu luksuznog automobila, Mercedes S-klasa, koji je mirisao na kožu i skupi parfem. Vozač, sredovječni čovjek u crnom odjelu, vozio je s profesionalnom preciznošću kroz zagrebačke ulice, a Luka je sjedio između svog oca i Marka, uzbuđeno pokazujući znamenitosti kroz zatamljene stakla. Vidi, učitelju Marko, to je hotel Esplanade, rekao je Luka pokazujući kroz prozor. Tata i ja ponekad idemo tamo na nedeljni branč. Marko je kimao, pokušavajući sakriti svoje čuđenje. Branč u Esplanadi vjerojatno je koštao koliko on potroši na hranu tijekom cijelog mjeseca. Vladimir je promatrao Markovu reakciju iz kuta oka i mogao je vidjeti kako učitelj pokušava procesirati realnost u koju je ušao. Gospodin Petković, rekao je Vladimir tiho, nadam se da se ne osjećate neugodno. Ne, uopće.
Lagrž je Marko, iako je istina bila kompliciranija. Nije se osjećao neugodno zbog luksuza, već zbog ogromne odgovornosti koju je Vladimir stavio pred njega. Ponuda da postane Lukin tutor bila je jedna stvar, ali perspektiva upravljanja fondom od 50 milijuna kuna bila je nešto što ga je držalo budnim. Dok su se vozili prema Pantovčaku, najekskluzivnijem dijelu Zagreba, kuće su postajale veće, vrtovi prostrajiji, a ograje višlje. Marko je promatrao ove rezidencije s mješavinom fascinacije i nelagode. Ovdje su živjeli ljudi čiji se svijet činilo potpuno odvojenim od onog u kojem je on odrastao i radio. Kad su konačno stigli pred Vladimirovu kuću, Marko je ostao bez riječi. Vila je bila veličanstvena, moderna arhitektura s velikim staklenim površinama, precizno uređen vrt s fontanom, upravo kako je Luka opisao, i kružni prilaz s nekoliko skupih automobila. Kuća se prostirala na što je izgledalo kao nekoliko tisuća kvadratnih metara, a Marko je mogao vidjeti dio bazena koji se protezao iza glavne zgrade. Dobrodošli u moj dom, rekao je Vladimir kad su izašli iz automobila. Luka je potrčao prema glavnim vratima, očigledno uzbuđen što može pokazati svoj dom učitelju. Učitelju Marko, čekajte da vidite moju sobu. Imamo kućno kino i teretanu i... Luka, polako, nasmiješio se Vladimir. Gospodin Petković će imati vremena vidjeti sve. Glavna vrata bila su masivna, izrađena od tamnog drva s umjetničkim ukrasima. Kad su se otvorila, Marko je ušao u prostor koji je bio veći od cijele njegove garsonijere. Foaje je bio elegantan, s visokim stropovima, kristalnim lusterm i mramornim podovima koji su reflektirali svjetlost. Na zidovima su visile originalne umjetnine koje je Marko prepoznao kao djela poznatih hrvatskih slikara. Impresivno, rekao je Marko iskreno. Hvala, odgovorio je Vladimir, ali u njegovom glasu bilo je nešto što je zvučalo poput izvinenija. Znam da je puno, ali većinu ovoga naslijedio sam kad sam kupio kuću. Prethodni vlasnik je bio kolekcionar umjetnina. Dok su hodali kroz kuću, Marko je primijetio nešto zanimljivo. Usprkos svom luksuzu, kuća je imala hladnu, gotovo muzejsku atmosferu. Sve je bilo savršeno organizirano, ali nedostajalo je osjećaja topline doma. Nema fotografija obitelji na zidovima, nema dječjih igračaka bačenih okolo, nema znakova spontanog života. Ovo je dnevna soba, rekao je Vladimir, vodeći ih u prostrani salon s velikim kaminom i panoramskim pogledom na vrt. I ovo je kuhinja, nastavio je, pokazujući prostor koji je izgledao kao da pripada profesionalnom restoranu. Tko kuha ovdje? Pitao je Marko. Imamo kuharicu, gospođu Anu. Ona dolazi svaki dan osim nedjelje, objasnio je Vladimir. A nedjeljom obično naručujemo hranu ili idemo van. Luka je povukao Marka za rukav. Učitelju Marko, želite li vidjeti moju sobu? Lukova soba bila je na prvom katu i bila je veća od Markova cijelog stana. Imala je vlastitu kupaonicu, walk-in ormar pun skupe djece odjeće i ugao s najnovijim videokonzolama i televizorom veličine kinoprojektora. Krevet je bio ogroman, okružen policama punim knjiga, igračaka i gadžeta. Ovo je nevjerojatno, Luka, rekao je Marko promatrajući prostoriju. Ali dok je govorio, primijetio je nešto tužno. Usprkos svim igračkama i stvarima, soba je bila previše uredna, gotovo neiskorištena. Nije bilo znakova redovitog igranja, creative haosa koji obično karakterizira dječje sobe. Kad je pogledao bolje, shvatio je zašto. Vjenkšošć igračaka bilo je još u originalnim kutijama. Luka, rekao je Marko nježno, s čime se najradije igraš? Dječak je zastao, pogledavši oko svoje sobe kao da potraže odgovor. Pa, obično čitać knjige i ponekad gledam filmove. A prijatelji, dolaze li ovdje igrati s tobom? Luka je pogledao prema svom ocu koji je stajao na vratima. Ne baš, većina djece iz moje škole živi daleko, a ova njihove roditelje su zaposleni. Vladimir je prekinuo. Luka, zašto ne pokažeš učitelju Marku terasu? Odatle je pogled prekrasan.
Terasa je bila stvarno spektakularna. Protezala se duž cijele stražnje strane kuće i gledala na pažljivo uređen vrt s bazenom, teniskim kortom i paviljonom za vanjske zabave. U dalekoj dakli mogao se vidjeti Zagreb, a danas se iz jasno restalo planine koje okružuju grad. Ovo je zaista prekrasno, rekao je Marko. Hvala, odgovorio je Vladimir. Kad sam kupio ovu kuću, mislio sam da će ovdje biti perfektno mesto za podizanje djece. Veliki prostor za igru, siguran kvartal, bez te škole u blizini. Ali? Vladimir je pogledao prema Luki koji se igrao sa nekim cvižećem u saksijama. Ali ponekad se pitam da li je previše. Da li sam stvorio mesto koje je više kak zatvor nego kao dom? Što im iste na umu? Luka provodi većinu vremena sam. Има персоналну возитачку која ga воз до школе, куварицу којато припрема оброке, домачицу којато чисти кучу. Све е организовано и ефишент, але недостае ljudskog dodira. Tačno, Vladimir je odisnuo duboko. Nakon smrti moje žene, mislio sam da ću moći zameniti njenu ljubav i pažnju s perfektnom organizacijom i novac. Ali Luka nikad nije bio srećniđi, no što je bio juke u vašem stanu, edući jeftin kroasan i spavači na tunjem krevetu. Marko je promotrao Luku kođi je odabrao necvet i pažljivo ga je stavljao iza uva. Bilo je nešto tuzno u toj kako se dižete igralo samo, kao da je naučno to be content s odsustvom drugih. Gospodin Novak, rekao je Marko, Luka je mentioned da ima psa? Da, Reksa, on je već stariji, većinom spava u svom kutu. Vladimir je pokazao prema uglu terase gdje se nalagata velika pseća kućica s udobnom posteljom. Ponekad mislim da je Rex jedini pravi prijatelj kojem Luka ima. Kao na signal, veliki zlatni retriver je izašao iz kujojice, prilagajući im se smahađućim repom. Luka se okrenuo i nasmiješio se više nego što je Marko bio vidio to komentar dana. Rex, vuknuo je i pas je potrčio prema njemu. Učitelju Marko, ovo je Rex. On je najbolji pas na svijeti! Marko se sagnuo da pomiluje psa koji je entuzijastically oblizivao njegovu ruku. Prekrasan je. Koliko ima godina? 12, odgovorio je Luka. Kad se rodio, mama je bio živ, ona se stalno igrala s njim. Vladimir i Marko su izmiženili pogledaj. Ovo se upoređenje ljubavi miješalo sa tugom na način koji je bio srce paražući. Luka, rekao je Vladimir, zašto ne ideš s Rexom u vrt dok ja i učitelj Marko završimo razgovor? Kad je Luka otišao, podjevivšu psa, Vladimir se okrenuo prema Marku. Vidite li sada što ja imam na umu kad kažem da moj sin treba unaj što vi pružate? Vidim dižete kođe je odraslo, bez mnogo kontakata s drugi džekom, kođi se osjeća samo s pravom svek ovog luksuza. Tačno. I to je moj krivica. Vladimir je seo na jednu od zevnikova koje su bile postavljene na terasi. Posle smrti moje žene zario sam ceurat još više. Mislio sam da ako zaradim destat novca, nejemo možda nekako, ne znam, kompensizivati za njen gubitak. To je razumljivo. Je li zaista? Jer rezultat je da sam stvoru dižete koje ne zna kako se družiti s drugom džekom, koje misli da ljubav dolazi u formi skupih poklona, koje provodi većinu vremena samo. Vladimir je ustao i počeo hodati po terasi. Znate što me noćas najtiže pogodilo? Kad su me policajci povali i rekli da je moj sin projeo noć kod stranca, moj prvi osjećaj ni se bio fir za njegovu bezbednost. To je bilo olakšanje. Olakšanje? Da, olakšanje jer sam znao da neko drugi brvli o mome sini bulže nego ja. Luka mi je upisao kako ste ga tretirali, kako ste go pitali o njegovim ljubovima i strahovima, kako ste se zablilu za njegovu sreću, a ne samo za njegovu bezbednost. Marko nije znao što reći. To je bila budnica za mene, nastavi Vladimir. Shvatio sam da ne znam svoje dižete, ne znam njegova snova, ne znam što ga čini srećnim, ne znam čak ni njegove nigmare. Vladimir se zaustavivov i direktno pogledao Marka. I zato ta ponuda nije samo o tutoringu.
To je u tome da moj sin ima primer dobrog čovjeka u svom životu, nekoga koji će ga naučiti stvari koje ja ne mogu jer ih sam zaboravio. Gospodin Novak, molim vas, nazovite me Vladimir. Vladimir, ja nemam obrazovanje za rad s privilegiranom djecom. Ja ne znam kako navigirati vašim svijetom. Vladimir se nasmiješio. To je tačno ono što moj sin treba. Nekoga kođi će mu pokazati da postoji drugačiji način života. Pospravil je od terase prele kući, Vladimir je vodio Marka kroz ostatak vije. Показало je домашний кинопроектор с речевима коджи би пожединим кинтом завидели тетанку коджа je bila better opremljena od većine profesionalnih klubova i bibliotеку с дама книжига. Čitatelji, pitao je Marko prstu gledaući po lice, ranije sam, sada već i nemam vremena. Vladimir je pogledao knjige kao da su bile artefakts iz drugog života. Već i čitam samo poslovne baogaore i finansijske dokumente. A kakve knjige ste voljeli? Klasike, istoriju, biografije. Sve ono što me spijarlo kad sam bio mlad i gladan znanja. Vladimir je izvukao jednu knjigu s police, izdržanu kopiđu Zborova kraljeviča Marka. Ovu sam čitao 100 puta kad sam bio Lukove vrsta. Luka? Ne znam, priznao je Vladimir tužno. Nikad ga nisam pitao. Bili su prekinuti glasom kuvarice koja je pozvala iz kuhine. Gospodin Novak, užina je spremna. Hvala, gosponjo Ana, uzvratio je Vladimir. Idemo, vreme je da vstretite ostatak posata. Jelnica je bila formalna prostorija s masivnim drvenim stolom koji je mogao susedi 12 ljudi. Ali večeras su setting bio intimno, samo 3 mesta na jednom kraju stola. Gospođa Ana bila je žena u 50-ima, s ljubaznim licem i profesionalnim držanjem. Predstavila se Marku s poštovanjem, ali Marko je mogao usejeti njeznu radoznalost o ovom neobičnom gostu. Gospo Ana pravi najbolju hranu u Zagrebu, rekao je Luka kad su seli za stol. Previše si ljubazan, Luka, rekla je gosponja Ana i Marko je primetio toplinu u njenom glasu kad se obratila džejetu. Jelo je bilo savršeno prigotovljeno, tradicionalna kroatska uvečera od paštike pod pekom, pečenih krompira i sveže salata. Ali što je Marku bilo još impresivnije, bilo je to kako je gosponja Ana interaktivila s Lukom. Ona je znala da voli puno dobro začinjenu hranu, da ne voli luk i da uvek zajrati za sekundu porciju deserta. Gospođo Ana, rekao je Marku, ova hrana je nevjerojatna. Hvala vam, odgovorila je. Rado kuvam za gospodara Luku. On je takav dobar dečak. Tokom jela, Marko je prilijep kako je porodična dinamika zaista funkcionirala. Vladimir je bio svabavno ukuvan u svoj telefon, provjerava ge mailove u odgovarajuće na poruke. Luka je žeo tiho, povremeno pokušavajući započeti razgovor s ocem, ale Vladimir je bio distrakovan. Tata, rekao je Luka, učitelj Marko kaže da njegovi učenici volove to čitaju priče na glas. Možda bi mi također mogli to raditi ponekad? O da, to je dobra ideja, odgovorio je Vladimir, da ne digne pogled od telefona. Reći ću knjižari da dostavi beše knjige. Luka je pogledao prema Marku sa nečim što je licilo na izvinje. Marko je osjetio kako mi se srce steže. Vladimir, rekao je Marko mjerno, možda biste mogli ostaviti telefon tokom užine? Vladimir je podigao pogled, iznenađen. Oprostite i jako, pravde. Postavio je telefon na stolić blizu sebe. Ponerad zaboravim da nisam na poslovnom sastanku. Eto viješe, rekao je Luka, usetno razradan što će imati ocovu pažnju. Luka, rekao je Vladimir stvarno ga sada gleda, kako ti se sviđa tvoj nova škola ove godine? Luka je osvetao kada je čuo pitanje. Volim je. Učitelj je u stvari veoma dobri, a ja učim francuski kao izborni predmet. Ali, pa, nemam puno prijatelja. Ostala djeca se znaju od prijer, a ja ne znam kako da prijajem s njima. Vladimir je pogledao prema Marku. Ne znaš kako? Oni se igraju drugačije igre od onih jaki ja znam. I kad koso kućama i porodicama, ja ne znam šta da kažem.
Zato što naša situacija je drugačija, pitao je Vladimir. Da, kad kažem da živimo u kući ovakve veličine, eller da imamo privatnog vozača, oni misle da se hvalim. Ali ja se ne hvalim, ja samo, to je način na koji živim. Marko je bio direktiv ovom iskrovnošću. Luka, da li bi volio da imaš prijatelje koji ne misle na te stvari? Da, kao djeca iz vaše škole. Oni su bili tako prijateljučivi juče. Vladimir je gledao između Marka i svog sina. Luka, šta bi rekao da pohađaš učitelj Markovu školu umjesto privatnu? Lukove oči su se rašvjetlije. Stvarno, mogao bih to? Zavisi od učitelja Marka, rekao je Vladimir gledajući ga. Da li mislite da bi to bilo dobro za Luku? Marko je razmislio pre odgovora. Mislim da bi Luka dobio korist od środowiska, gde bi deca od njega više prikuni zbog onoga što je kao osoba, a ne zbog onog što njegova porodica posjeduje. A kad je reč o akademskim standardima, Luka izgleda inteligentan i motivisan. Uveren sam da bi akademski napredovao u bilo koroj sredi i gde se useća komfortno socijalno. Vladimir je klipnuo golovi. Onda je rešćeno. Luka će se prebačiti u školu Dubrava počevši od sljedeće semane. Luka je skočio od uzbuđenja. Hvala tati i hvala učitelju Marko. Nakon užanja Vladimir je vadio Marka u svoj privatni ofis. Prostorija je bila impozantna, s velikim drvenim stolom, police punim poslovnih knjiga i zidovima ukrašenim diplomama i nagradama. To je mesto gdje provodim većinu svog vremena, rekao je Vladimir, čak je kad ste kod kuće. Da, ponerda radim do duboko u noć. Vladimir je seo za svoj sto. Gospodin Petkavić, Marko, vidjeli ste moj život, vidjeli ste kako živim i kako moj sin živi. Kad sad razmišljaj o mojoj ponudi. Marko je seo do nasuprot Vladimir u jednu od kožnih fotelja. Vladimire, moram biti iskren. Vaša ponuda je nevjerojatno velikodušna, ali se plašim da ne bih znao kako da ti ono što treba Luki. Zašto mislite to? Luka potreba nešto što ne može da se nauči ili poduči. On treba osjećaj pripadnosti, osjećaj da je voljen zbog onog što jeste, a ne zbog onoga što ima. Vladimir je kimono. Tačno, i to je ono što ste mu dali za jednu noć, ali to nije bilo namjerno, to je bio instinkt i to je tačno ono što mu treba. Neku ciđi instinkt je da ga stavi prije svega drugog. Marko je razmislio. Vladimir, ako prihvatim ovu ponudu kao tutor, moram insistirati na nekoliko uslova. Kakvih? Prvo, Luka mora nastaviti da pohađa opštu školu, ne privatnu školu kod kuće. Slažem se. Drugo, morate obećati da ćete trošiti redovno vreme s njim, ne kao nagrada za dobro ponašanje, već kao deo redovnice. Vladimir je zastao. To će biti izazov s mojim rasporedom. Onda promenite raspored. Luka treba oca, a ne samo paunca. Vladimir je duboko udahnuo. U redu, obećavam. I treće, ako dođem da radim ovamo, neću živjeti odvojeno od vas. Neću biti osoba koja dolazi, radi svoj posao i odlazi. Ako imam uticaj na Lukav život, moram biti deo porodice. To ne bi bilo problem. Zapravo preferirao bih to. Marko je ustao i pošao prema prozoru koji je gledao na vrt. Tamo je mogao da vidi Luku kako igra sa Reksom subosporu light baženih švjatla. Vladimir, ima nešto što ne razumižem. Zašto ja, sigurno konhece druge ljude, psihologe, pedagoge, stručnjake za rate s djecom koji bi bili kvalifikovaniji. Zbog toga što kada sam vas vidio s mojim sinom, vidio sam nešto što nisam vidio od smrti moje žene. A to je nekoga koji se istinski zabluo za njeji. Ne kao dužnost, ne kao posao, već kao da je bio vaš vlastiti sin. Vladimir je pridružio Marku pre prozore. Marko, možete li mi steli obespokojiti da imate djece? Mislio sam da, ali nikad nije bilo pravog vremena, pravne osobe, a sada s ovo plaćom. Marko se stao. Zašto pitate? Jer mislim da Luka treba ono što vi trebate. Vi trebate neku na koga možete učekati pozitivno, a on treba neku ko će ga voliti bezuslovno.
Размотрио je uvea i predlog duže vreme. I zam prozori Luka je smijao dok se igra sa psom i to je bio zvuk koji je Marko Joe nit čuo tokom dinar. Ako prihvatim, rekao je konačno, kada biste uđeli da počnem? Sutra. Marko se okrenuo iznenađeno. Sutra? Luka počinje u novoj školi u ponedeljak. To znači što imamo vikend da ga prigotovimo, i akademski i emocionalno. Plus, još imate otvorena pitanja u svom sadašnjem poslu koji treba riješiti. Moj posao, razgovaraću s gospodjom Anning sutra ujutro, objasnica situaciju i postručiti da nađe zamenu. Nećemo ostaviti vaše učechenike bez učitelja. A moj stan, možete ga čalati ili prodati kako hoćete. Ili ga možete začuvati kao retreat kad treba vreme za sebe. Marko je osjetio kako maj se glav vrtar. Sve se dešavalo tako brzo. Vladimir, trebam pe vremena da razmislim o svom... Naravno. Vladimir je uzeo list papira iz svog stol i napisao nešto. Ovo je moj privat broj. Pozvonite me jutros do 10 sati. Dajem vam noć da razmislite. Marko je uzeo papir. A ostalo, fond, ostale mogućnosti. Te ponude ostaju otvorene nezavisno od vaše odluke u tutoring. Ali iskreno nadam se da ćete reći da. Ušao je Luka, crvenilo u licu od igre. Tati, učitelj Marko, idete da gledimo film. Gospođa Ana je napravila popcorn. Vladimir je pogledao časovnik. Luka, već je kasno, a učitelj Marko treba ja ide kuj. U redu je, prekinuo je Marko. Jedan kratak film. Sedeli su u damašnjem kinu, Luka između oca i Marković, dajući animirani film na velikom ekranu. No što je za Marko bilo važnije, bilo je kako je Vladimir zaista pratio film, kako je smije na istim trenucima kao Luka, kako je komentarisao scene. To mi podsjeća na tebe kada si bio manđi, rekao je Vladimir tokom jedne scene gdje dečak u filmu traži izgubljenu igračku. Zaista? Pitao je Luka. Da, jednom si izgubio svog plišanog medu i plakao si da njima. Mama i ja smo pretragali celu kuj. Ne sećam se toga, bili si vrlo mali. Ali kada smo ga našli, bio je zaglavljen iza vašeg agregata, sjao si kao da smo ti dali najveći poklon na svijeti. Luka se naglasmi bliže ocu. Možete li mi više ispričati o tome kako sam bio kao mali? Naravno, sine. Marko je promatrao ovu interakciju i osjetio kako maj se srce puni topline. Očigledno da ljubav među Vladimir i Luka postojala, samo je bila pokrivena godinama distracije i tuge. Kad se film završio, Vladimir je insistirao da ličnim vozačem otpelati Marka kući. Hvala na večeri, rekao je Marko dok su stali pred njegovom zgradom. Hvala vam što ste došli, odgovorio je Vladimir. I molim vas, ozbiljno razmislite o mojoj ponudi. Luka se nageo iz auta. Učitelju Marko, hoćete li mi dovno reći da kad odlučite? Naravno, Luka. I hoćete li mi pokazati ustvake svoje škole ako dođem ponedeljkom? Bilo bi mi zadovoljstvo. U stanu, Marko je seo na svoju staru sofu i pogledao oko sebe. Sve izgleda toliko prosto ako je poravno s onako što je Ali vidio danas. također je wyglądala damašnje. Izvukao je telefon i pozvao svoju bivši kolegu, učiteljicu Piru, jedinu osobu kojoj je mogao da povjeriti ovakvu situaciju. Marko, kasno je. Je li sve u redu? Odgovorila je. Pira, treba mi savjet. Nešto veliko se desilo danas. Sljedećih 45 minuta Marko je ispričao Piri sve što se dogodilo. Od prvog susreta s Lukom do neverovatne ponude koja je danas stavljena pred njega. Marko, rekla je Pera kad je završio, ovo zvuči kao prilično iz romana. Znam i zato ne znam šta da mislim. Kakvav utisak imaš o ocu, o Vladimiru? Marko je razmislio. On je komplikovan. Očigledno vodi veličanstven život, ali izgleda izgubljeno kada je reč o svom sinu. I iskreno izgleda kada kaže da želi da se promeni. A dete? Luka je neverovatan, pametan, osjetljiv, ali samotan. Očajno treba neko ko će se stvarno brinuti o njemu. Marko, rekla je Pera tiho, koliko godina radiš u školi Dubrava? 7.
И током тих 7 година колико деци си видел да заиста треба ну помоч коđу можеш дати 100, а колико си их заиста могал да промениш, Марко е застао, можда 10, 20, ето видиш, а сада имаш прилику да промениш не само едно дете, веќе можда и начин на коđи негов отац види свет. Плюс, ако е то што каже у фонду истина, може обих помочи 1000 деце. Тачно. Марко, знам да волиш своју тренутну школу, али понекад морам умислити веќе. Али шта ако нисам доволно добар? Шта ако не знам како да се понашам у нџиховом свету? Марко, рекла е Пера с љубављу у гласу, ти си најболџи учител кога знам. Не због своје диплома или методе подучавања, веќе због свог срца. То дете треба твоје срце. Након разговора с Пером, Марко nije mogao da zaspi. Ležao je na sofi, razmišljajući o Luki kođi je vjerovatno spavao u svojoj ogromnoj sobi, možda sanđajući o prvom danu u novoj školi. Razmišljao je o Vladimiru kođi je vjerovatno još uvek radio u svom ofisu, jer radio do kasno u noć. Oko 3 sata ujutro odlučio je da prošeta, izašao je iz zgrade i krenuo prema parku gde je ponekad išao da razmisli. Noć je bila tiha, samo povremeni zvuk dalekih automobila narušavao je mir. Dok je hudao, razmišljao je u svom životu. 35 godina starosti bez porodice, s poslom kođi je voleo, ali kođi mu jedva obezbeđivao egzistenciju. Nije se žalio, izbrao je ovaj put svesno, ali možda je vreme bilo da razmisli o tome šta bi mogao da postigne ako bi imao veće resurse. U parku je našao klupu i seo, izvukao je telefon i pogledao broj kođi mu je Vladimir dao. Trebalo je da pozove do 10 sati ujutro. To mu je dalo još 6 sati da donese odluku kođa će promeniti sve. Razmislio je u svojim učenicima u školi Dubrava. Oni će dobiti novog učitelja, verovatno dobrog. Ali šta ako on može da napravi nešto što će pomoći ne samo njima, već i stotinama drugih dece? Šta ako može da napravi razliku na već hođ skali? Vratio se kući kada je sunce počelo da izlazi. Napravio je kafu i seo za stol, gde je učenici često radili domaće zadatke. Uzeo je olovku i papir i napravio listu. Razlozi za prihvatanje. Luka stvarno treba njegovu pomoć. Prilika da utiče na više dece preko fonda mogućnost da promeni život jedne porodice, finansijska sigurnost koja bi mu omogućila da se fokusira na podučavanje. Razlozi protiv. Napušta poznat i siguran život. Ne zna kako se ponašati u tom društvenom krugu, strah da nije kvalifikovan za takvu odgovornost. Ponovo je pročitao liste. Razlozi za prihvatanje bili su snažniji, ali razlozi protiv bili su zasnovani na strahu. A od kada je strah bio dobar razlog za neprihvatanje prilike da pomogne detetu? U 8 sati ujutru pozvonio je telefon. Bio je to Vladimir. Marko, izvinite što vas budim rano, ali hteo sam da proverim jeste li imali vremena da razmislite. Jesam, odgovorio je Marko, i odlučio sam. I prihvatam. Тишина на другом крaju tražala je nekoliko sekundi. Stvarno, rekao je Vladimir, a u njegovom glasu bilo je nevjerovatno olakšanje. Da, ali sa uslovima koje sam spomenuo juče. Naravno, svi uslovi su prihvaćeni. Kada želite da počnem? Danas, ako je moguće, možete li doći oko 10? Luka će možda biti nervozan zbog ponedeljka, a vaše prisustvo bi ga pomirilo. Bio bih tu. Marko, hvala vam. Ne znam kako da vam zahvalim. Nije potrebno. Vidimo se uskoro. Nakon što je zatvorio telefon, Marko je pogledao oko svog stana još jednom. Spakovao je nekoliko stvari u torbu. Dovoljno za nekoliko dana dok ne odluči šta će sa stanom. Čas pre nego što je trebalo da ide, pozvonio je gospođu Anić. Gospođo Anić, ovo je Marko. Trebam da razgovaram sa vama o nečemu važnom. Naravno, Marko. Šta se dešava? Moram da podnesem ostavku. Šta? Marko, zašto? Je li nešto nije u redu? Sljedećih 10 minuta objasnio je situaciju, koliko je mogao, ne otkrivajući detalje o Vladimirovom identitetu. Marko, rekla je gospođa Anić konačno,
Ovo звучи као невероятна прилика. И ако чему ти врло недостажати, не могу да ти кажем да я не прихватиш. Хвала вам, що разумете. Када би требало да крене твоя замена. Веч сам обезбедил за мен скок учителя, рекал е Марко, присечаджучи се Владимирове обечанджа. Господин Новак че све организовати. Господин Новак, Лукин отац, он е утицаян човек. Уверен сам да че начи доброк учителя. Кад je стигал код Владимира, Лука га е дочекал на вратима. Учителю Марко, тата каже да долазите да живите с нама. Тако е, Лука. Како се усечаш поводом тога? Невероятно, можете ли ми помочи да се припремим за понеделяк? Зато сам и овде. Владимир се появил и за Луке, смешечи се шире негуш тога е Марко видео. Добродошли кучи, рекал е. Реч кучи отжекнула я у Маркови мушима. За први пут у много година имao je osjećaj da negde stvarno pripada. Провели Судан pripremajući Luku za novu školu. Marko ga je učio kako da se predstavi novoj deci, kako da pita nekoga da li želi da bude njegov prijatelj, kako da se uključi u razgovore. Zapamti, rekao je Marko, kada neko pita gde živiš, samo kaži u Pantovčaku ili nedaleko od centra. Ne moraš da opisuješ veličinu kuće. Zašto ne? Jer želiš da te vole zbog onoga što jesi, a ne zbog onoga što imaš. Vladimir je posmatrao ove lekcije s fascinacijom. Bilo je očigledno da nikad nije razmišljao o ovim stvarima. Marko, rekao je, mogu li da pitam kako ste naučili sve ovo? Naučio sam što je to osjećati se drugačije, odgovorio je Marko. Kad sam bio mali, mi smo bili siromašni u četvrti gde su ostali imali više. Naučio sam kako da se uklopim. A sada učite mog sina kako da se uklopi u suprotnom smeru. Tačno, uveče su sedeli za užinom, u vaš put bez Vladimirovog telefona. Razgovor je bio živahan. Luka je pričao u svojim očekivanjima za ponedeljak, a Vladimir je postavio pitanja o Markovim metodama podučavanja. Marko, rekao je Vladimir tokom deserta, hteo bih da vam pokažem nešto. Vodio ga je u biblioteku gde je na stolu ležao debeo folder. Ovo su dokumenti za obrazovni fond, rekao je. Hteo sam da vidite da sam uzbiljan. Marko je otvorio folder. Unutra su bili pravni dokumenti, finansijski planovi i predlog strukture fonda. Sve je bilo profesionalno pripremljeno i detaljno razrađeno. Ovo je neverovatno, rekao je Marko. Kad ste ovo pripremili? Moji pravnici su radili na ovome ceo dan. Kad sam rešen da nešto uradim, ne gubim vreme. Marko je čitao dokumente s rastućim iznenađenjem. Fond je planiran da pokriže ne samo stipendije, već i programe za obuku učitelja, modernizaciju škola u ruralnim područjima i programe za darnjuvenu decu iz siromašnih porodica. Vladimir, ovo je ambicioznije nego što sam zamislio. Ambicija je jedna od retkih dobrih stvari koje sam zadržao iz svog poslovnog sveta, rekao je Vladimir. Hteo sam da napravim nešto što će zaista imati uticaj. A moja uloga bi bila, bili biste izvršni direktor. Vaš posao bi bio da odredite prioritete, da izaberete projekte koji će se finansirati, da nadgledate implementaciju programa. Marko je zatvorio folder, osjetivši težinu odgovornosti. Vladimir, ovo je primer više od onog što sam ikad radio. Znam, ali također znam da imate srce za to, a ja imam resurse. Zajedno možemo napraviti razliku. Kada bi to počelo? Kad god budete spremni, možemo početi sa manjim projektima dok se navikavate na administrativnu stranu posla. Te večeri, dok je Luka spavao, Marko i Vladimir sedeli su na terasi, pijući kafu i gledajući noćne svetla Zagreba. Marko, rekao je Vladimir, mogu li vam postaviti lično pitanje? Naravno. Zašto nikad niste se oženili? Niste imali decu? Marko je razmislio pre odgovora. Uvek sam mislio da će doći pravo vreme, prava osoba. Ali možda sam bio previše fokusiran na svoje učenike. Oni su postali moja porodica. A sad ne znam. Možda je sve drugačije sad kada imam mogućnost da stvarno utičem na život jednog deteta. Luka vas već smatra porodicom. Marko je pogledao prema kući gde je Luka spavao
И я Анджега, то ме чини врло сречним, рекал е Владимир. Може дете заслужує да има фигуру, коя че га безусловно волети. А šta je sa vama, Vladimire, kada će se voleti baviti životom, a ne samo poslom? Vladimir je bio tih duže vreme. Ne znam da li znam kako više. Nakon smrti moje žene, poslovaj mi je postao i zaštita i tihna, siguran sam u poslovnom svetu, u ličnom, ne toliko. Možda je vreme da naučite ponovo. Možda jeste. Sutradan ujutro, nedelja je počela mirno. Luka je bio uzbuđen, ali i nervozan zbog ponedeljka. Marko mu je predložio da naprave plan za prvi dan. Šta misliš da će biti najteže? Pitao je Marko. Pauze za užinu, odgovorio je Luka bez uklevanđa. To je kad sva deca sede zajedno i razgovaraju, a ja ne znam o čemu oni razgovaraju. U redu, hajde da napravimo listu tema u kojima možeš razgovarati. Провели su sad praveći listu, omiljeni sportovi, filmovi, knjige, hobiji. Marko je zaprometio da većina dece voli iste stvari kao Luka, samo možda nemažu priliku da ih isprobaju. Recimo, rekao je Marko, možda nikad nisu igrali tenis jer nemaju teniski kort, ali možda volvakoli drugim sportove. Mogao bih ih pozvati da dođu ovde da igramo tenis, rekao je Luka uzbuđeno. Vladimir je podigao obrv. Luka, to je dobra ideja, ali možda je bolje da prvo upoznaš decu pre nego što ih pozoveš kući. Zašto? Marko je intervenisao. Jer kada pozoveš nekoga u goste, to treba da bude zato što zaista želiš da provodiš vreme sa s njima, a ne da ih impresioniraš svojom kućom. Razumem, rekao je Luka. Hoću da budu moji prijatelji zbog mene, a ne zbog onog što imam. Tačno, Vladimir je posmatrao ovaj razgovor s čuđenjem. Marko, kako znate sve ove stvari? Škola pedagogije ne uči ovakva praktična pitanja. Škola života uči, odgovorio je Marko. Plus, radio sam sa mnogo dece koja se osjećaju kao outsideri iz različitih razloga. Popodne je Vladimir poveo Marka i Luku da kupe školski pribor za novu školu. Umesto da idu u neku skupu prodavnicu, Marko je insistirao da idu u običnu knjižaru gdje kupuju ostali učenici. Zašto, pitao je Vladimir, jer ako Luka dođe s nekim ultra skupim priborom, odmah će se izdvožiti kao drugi. Bolje je da ima iste stvari kao ostala deca. U knjižari Luka je bio fasciniran običnim školskim stvarima, jednostavnim beležnicama, običnim ulovkama, praktičnim torbama. Ove ulovke su mnogo jednostavnije od onih što imam kod kuće, rekao je. Ali rade isto, odgovorio je Marko. Ponekad jednostavnije znači bolje. Vladimir je kupovao s interesovanjem kao da otkriva novi svet. Marko je primetio kako se Vladimir fokusira na cene, verovatno po prvi put u godinama razmišljajući o tome koliko stvari koštaju obične porodice. Ova torba košta 70 kina, rekao je Vladimir iznenađeno. To je dosta novca za neke porodice, odgovorio je Marko. Neki roditelji štede mesecima da kupe školski pribor. Nikad nisam o tome razmišljao. Uveče su sedeli zajedno u dnevnoj sobi, Luka je bio na podu crtajući, dok su Marko i Vladimir razgovarali. Marko, rekao je Vladimir, koliko dece u vašoj bivšoj školi zaista ne može da priušti osnovni školski pribor? Možda četvrtina, možda više. I šta rade? Koriste stare svjeske iz prethodne godine, pa zajmljuju alovke, improvizuju, neki učitelji kupuju stvari iz svojih plata. Vladimir je bio tih za trenutak. To je prvi projekat našeg fonda. Dam, šta? Obezbedit ćemo školski pribor za svu decu koja ga trebaju. Ne kao milostinđu, već kao program škole. To bi bilo neverovatno. Koliko bi to koštalo za recimo 100 dece? Marko je brzo proračunao. Možda 20.000 kina za osnovne stvari. To je manje nego što trošim na jedan poslovni ručak, rekao je Vladimir sa nečim što je ličilo na sramotu. Vladimir, ne ureduje, dobro je da znam ove stvari. Pomaže mi da razumem koliko sam izgubio dodir sa stvarnošću. Luka je podigao pogled od crteža. Tata, o čemu razgovarate? O tome kako možemo pomoći deci koja nemaju dovoljno novca za škole stvari, objasnio je Vladimir. To je dobra ideja,
рекал е Лука. Можда би тада више деце могло да се фокусира на учение, уместо да брине о томе што немаю. Марко и Владимир су се погледали. Ова 9-годишния дететова мудрост била е за панджужуча. Тачно, Лука, рекал е Марко. А можда ти можеш помочи да одлучимо куđe ствари су најпотребнije. Стварно? Можна бих био дел фонда. Зашто не, рекал е Владимир. Млади људи понекад виде ствари које старии пропусте. Те ночи, кад е Лука коначно отишел на спаванđe, Марко е седео у соби која е била припремljena за njega. Била е веча од неговог целог стана, али украшена е тако да се усети као код куće, jednostavni намештаи, топле будже, полице за книге. Владимир е покуцао на врата. Молим, рекао е Марко, само сам хтео да проверим есте ли се удобно сместили. Е сам, хвала. Ово е прелепо. Владимир е ушао и сео у фотелju поред Марковог кревета. Марко колико сам се променил од јуче. У каквом смислу? Па, јуче сам био у Тацкоđи nije знao како да разговара со својим сином. Данас планирам образовни фонд и размишлям о ценама школскog прибора. Марко се насмежал. Мислим да сте увек имали то у себе, само сте заборавили. Можда сте управо. Владимир, зашто сте се заиста одлучили за ово промено? Не због мене, или чак ни због Луке. Шта вас е заиста под стакло? Владимир je размислio дуго пре одговора. Jer sam shvatio da sam izgradio imperiju, ali sam izgubio dušu. I ako nastavim ovako, moj sin će odrasti misleći da je to normalan način života. A sada? Sada imam priliku da mu pokažem da se novac može koristiti za nešto smislenije od samo sticanja više novca. To je lepa lekcija. Hvala vam što mi pomažete da je naučim. Следечег јутра понеделка, сва троица били су нервозни. Лука због нове школе. Марко јер nije знao како ќе ga примети остали учители и ученици, а Владимир јер je to bio prvi put da lično odvodi sina u školu. Spreman si? Pitao je Marko dok su se spremali da izađu. Mislim da jesam, odgovorio je Luka, ali njegov glas je odavao nervozu. Zapamti ono što smo vežbali, budi sebe, budi ljubazan i nemoj se brinuti ako se sve ne desi odmah. Škola Dubrava izgledala je drugačije kroz Lukove oči. Marko Đuje video kao mesto gde je radio 7 godina, ali sada Đuje video kao mesto gde teše dete iz privilegovanog sveta pokušati da se uklopi. Ovo izgleda drugačije od moje stare škole, rekao je Luka kad su parkirali. Drugačije kako? Pitao je Vladimir. Manđ glatko, ali viš stvarno. Gospođa Anić ih je dočekala sa smeškom. Luku, dobrodošao u našu školu, a gospodin Novak, zadovoljstvo mi je da vas upoznam. Vladimir se predstavio skromno, ne spominjući svoj status ili bogatstvo. Marko je bio impresioniran kako se prilagodio situaciji. Marko će danas biti sa Lukom da mu pomogne da se prilagodi, objasnila je gospođa Anić. A sutra će početi svoj novi posao kao Lukin privatni tutor. Kad su došli do učionice, Marko je primetio da su se sva deca okrenula da vide novog učenika. Luka je stažao pravo, ali Marko je video kako mu ruke drhte. Deca, rekla je učiteljica, ovo je Luka Novak, on će od danas biti deo našeg razreda. Zdravo, rekao je Luka tiho. Petar, dečak kođeg je Marko dobro poznavao, podigao je ruku. Luka, želiš li da sediš pored mene? Luko, lice se rasvetlilo. Da, voleo bih. I tako je počeo novi život za sve njih. Luko Kođi uči da se druži s decom koja ne poznaju njegovo poreklo, Mrko Kođi se prilagođava ulozi mentora i tvorca obrazovnog fonda i Vladimira Kođi ponovo otkriva šta znači biti otac. Ali ovo je bilo tek početak. Istinski izazovi čekali su ih u danima Kođi dolaze.